Kwenye kipindi uliopita, tuliweza kuona vikundi viwili ambao wako na maoni tofauti kuhusu sheria za Mungu. Na vile tulivyosoma kwenye kitabu cha Mathayo 5, kuanzia mstari wa 17, tuliona ya kwamba kuna wale ambao wanafundisha kuwa sheria za Mungu zilifika mwisho, na kuna wale ambao wanaamini ya kuwa sheria za Mungu bado zipo mpaka wakati huu, na kama vile Biblia inavyosema itadumu hadi wakati ambapo mbingu na nchi hazitakuwa tena. Sasa leo kwa neema ya Mungu tunaenda kuona bado vikundi hivi viwili. Hii kikundi ambacho inasema kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho, ama ilifika mwisho wakati Yesu Kristo aliposulubiwa pale msalabani, mara nyingi huwa wanasoma kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 16, ambapo inasema hivi: basi mtu hasiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu, au mwandamo wa mwezi, au sabato. Wale ambao wanasema kwamba ya kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho, wanaposoma andiko hili, basi wanatumia kuonyesha kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho. Na nikirudi hapo mstari wa 14 kwenye hicho kitabu cha Wakolosai 2, wanasema hivi, ama wanaposoma andiko hii sasa ndio waleta sasa maana yake. Inasema hivi: hakisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaikongomea msalabani. Kwa hivyo wanafundisha kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho wakati Yesu Kristo aliposulubiwa pale msalabani. Kumaanisha iliweza kukomeshwa pale msalabani. Mara nyingi sheria hizi ambazo watu wale wanatumia andiko hii wakitumia kwamba iwe kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho, mara nyingi wanatumia wakati ile fundisho la sabato linapoipuka. Wale wengi wanaotumia andiko hili kusema kwamba sheria zilifika mwisho, huwa wanatumia fungu hili kutetea kwamba sabato haifai kushikwa, ama sheria ya sabato haifai kuwepo, kwa sababu wanasema kwamba ilifika mwisho wakati Yesu Kristo aliposulubiwa pale. Lakini swali inayokuja wakati andiko hili linaposomwa sana, huwa inalenga sheria ya 4 kati ya zile 10, ndio andiko hii inasomwa. Huwa inalenga hiyo sheria ya 4. Sasa swali huwa inakuja hivi: ikiwa sheria ya 4 ilifika mwisho, si inafaa basi hata hizo sheria zingine zote hiwe imefika mwisho? Kwa sababu kama sheria ya sabato ilifika mwisho, basi inafaa pia ile sheria inayosema usiue iwe imefika mwisho. Inafaa pia hiwe ile sheria ile inasema kwamba usiibe iwe pia imefika mwisho, kwa sababu ni sheria 10 yote.
Mungu alipeana sheria 10 zote. Sasa ikiwa sheria ya 4 ilifika mwisho, basi inamaanisha hizo sheria zingine zote zilifika mwisho. Kwa sababu huwezi kuchukua sheria moja ukasema hiyo ilifika mwisho, na ukachukua zile 9 bado useme kwamba hizo hazikufika mwisho. Tukifanya hivyo, tutaonyesha kwamba basi kuna upendeleo kati ya sheria za Mungu. Inamaanisha kwamba kuna zile sheria ambazo Mungu anazitilia maanani sana, na kuna zile ambazo hasitilii maanani. Kwa hivyo ikiwa tutakubali fundisho ya kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho wakati Yesu Kristo aliposulubiwa, sasa itakuwa inamaanisha ya kwamba sheria zote 10 zilifika mwisho. Kwa hivyo kama tuko huru kufunja sheria ya 4 ama kupuusa, ikiwa tutapuusa ama ikiwa sheria ya 4 haina maana tena ama inafaa tupuuze sheria ya 4, inamaanisha ya kwamba pia inastahili tupuuze sheria zote 10, si moja peke yake. Kwa sababu mara nyingi andiko hili inasomwa wakati tu hiyo somo ama hilo jambo kuhusu Sabato inapojadiliwa. Basi kama sheria ya 4 ilifika mwisho, na ninaomba nisome kwa haraka hiyo sheria ya 4 kwa wale ambao labda ndio mara ya kwanza kusikia sheria ya 4 inasema nini. Naomba nisome sheria ya 4, ni mojawapo ya sheria zile 10, ambapo inasema sheria ya 4. Tukisoma kwenye kitabu hicho cha tukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu ni cha Kutoka 20. Tukisoma kitabu cha Kutoka 20 na ni mstari kuanzia 8 mpaka 11. Inasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mchakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakaza. Hiyo ni sheria ya 4. Sasa mara mingi inapoibuka somo hili ama mjadala kuhusu sheria hii ya 4, hapo ndio watu wanakimbia kwenye kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 14 mpaka 16. Wanaweka pale kusema ya kwamba sheria zilifika mwisho. Sasa bila kujiuliza ilifika mwisho kwa njia gani, wanafanya ile kitu inaitwa conclusion, kusema ya kwamba ilifika mwisho. Sasa swali yangu leo hii kwa wale ambao wanakimbia kusoma hivyo, kama sheria ya 4 ilifika mwisho, basi inamaanisha kwamba sheria zote inafaa hiwe ilifika mwisho. Kwa sababu sheria moja tu ndio haiwezi kuwa inafika mwisho alafu hizo zingine zinabaki. Kama zinafika mwisho, basi zinafika mwisho zote. Kama bado ziko, inamaanisha basi zote lazima bado zipo. Sasa tutazungumzia kwa kipindi kingine jinsi sheria hizi ama ni nini hiyo andiko kwenye kitabu cha Wakolosai 2 inamaanisha, ili sasa ukweli uweze kutuweka huru, kwa sababu ni Mungu anatuelezea vile ilivyo.